Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Roedd y ddau yn cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gyntaf, plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl, a mynd mewn i'r bedd, gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei ben ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall y cyntaf i ddod at y bedd ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Rather than the end, today we have a new beginning. Easter is the surprise of new life brought out of the grave. Where death was expected, they find life. Mae'n newid popeth, yn newid stori drasig, yn stori o newyddion da syfrdanol. There is hope not just for a bright tomorrow, but forever. Alleluia, Christ is risen. He is risen indeed. Alleluia. 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 Christ is risen. Atgyfododd Christ. He is risen indeed. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Alleluia. Alleluia.